Jadi kong I play di Barok di representatives ya di constituency prepare ya kebawa pada rumah I kasi jabatan from di Barok atau di kanti kawasan kunjur na kuat ban kenal kumbal kenal bagi para kani kayen ada sisa kayen berkentang ya kaba kani kayen represent ya kari pekerja pegawai ini kari pegawai ini kari jalan nyikon kipakinan joni kila ai kila sender ya kiriti ya kitustur kawaskan ada kata-kata ban pendek ban panra yang kata dariti kitustur kadai hana berapi iwe baiwe lembaga kajian kepada guru kepada sorkar India kala itu kerap lembaga constitution juga ia kebagian pendek bang pensat ia kata teriki kedustur kebau nyingkong jenis ulai kesyompat hana berapi iwe ia kebagian penjenai susu penbahas susu ia kae kepala tersendir kasyong satang bagi penjanai kamdon kamsu pada tahu mai hari satang penjanai banaiskan kum tadi kot tiba kita sajian ini ban sim kata jingkir klik iwe bangin ya kecil ia kata kapaten kebau nyingkong ai hanga barapi nah kuan pun kenal kendak bahagia jumlah beliau iwan syakh pertai lembaga dikmi di Parajoni dengan kuat bersama kuat orang bakasur jam hikmi ikba kadai kasur jam kajisne bahaba niwan syakani kayin dorba lembaga jinjir jam parba ini berkemau bakasur jam parba kadai kasur jam kajingo jinam ai bakal kasur jom kajingot jinam jom paipa an pansau hagani kayin dorbar atau kentang jom Khasi Hills Autonomous District Council ai bakal kijingot dibagi pansau lemba jom iwe dinamik an wanra baran yatai an yatir hagayin